أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sada u toku mjesec Ramazan uglavnom većina dio od muslimana oni krenu prema Boga. Mnogi ljudi koji cijela godina ne obožavaju Boga, ne radi dobrodjela kako je potrebno, ali čim počne mjesec Ramazan, onda većina muslimana oni obavljaju redovno namaz, oni posti i tako ovo je prirodno, bude neka takva atmosfera kao svaki čovjek hoće da radi nešto dobro, korisno i zato ovo je prije neki dan kada smo pročitali hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da kada počne mjesec Ramazan, onda sve vrata za džennetska vrata bude otvorena i džehennamska vrata bude zatvorena i šetan bude povezana u lancama. I to se pokazuje kroz dijela od većina muslimana da oni drži dalje od neki ovi grehota, neki takvi stvari koji u običnim danima oni opet napravi. I zato treba da mi koristimo ovo prilike i da pokušavamo da osvojimo neke stvari koja dadne korist nas i da donesi korist za naše društvo. Danas ja sam pročitao jedan ajet, časni Kur'an nama uputi i kako treba da imamo odnos prema drugim ljudima, kako treba da ponašamo, kako treba da živimo međusobno zajedno. I časni Kur'an kaže i obožavajte Allaha i nemojte mu ni kakvog druga pripisivati i činite dobročinstvo roditeljima. Na prvo mjesto Allah stavio treba da obožavate Boga i odmah poslije Allah stavio da treba da činite dobročinstvo roditeljima. I onda redom i bližoj rodbini i siročadima i siromašnima i komšije koji vam je rodbina i komšije koji vam nije rodbina i prijateljima i putniku i onima koji vaše desne ruke posjeduju. Sigurno Allah ne voli ohole i hvali save. Ovo naredba nama pokazuje da koliko je bitno da svakom treba da damo poštovanje ili taj dio koje nekome pripada. Na prvo mjesto je naš gospodar Allah i poslije roditelji. I naše društvo kada mi vidimo, nađemo nekad neki takvi primjera da djece opšte oni su zaboravili svoje roditelji. Oni ne znaju i kako brzo oni zaboravi ovo sve, kako roditelji su ni čuvali, kako su hranili, kako majka je nije spavala, ako je sin imao temperatura cijeli noć, možda ona šetala, nosila njega. Ali sada
kada je prošao 30 godina, 40 godina, onda ovi djece koji su sada snažni, koji može da služi svoje roditelji, onda oni su zaboravili njih, ne pazi. I ako jedan nije vjernik, on ne smije da dozvoli sebi da on tako napravi takav dijela, da zaboravi svoje roditelji. I onda poslije dolazi rodbini, ostali rođaka, sa svima časni Kur'an kaže redom treba da imate dobre odnose. I onda dalje kaže siročadima i siromašnima i oni koji su teško živi i treba da mi pomažemo. Isto je onda komšije i onda prijateljima i putniku. Svaki čovjek ponekad ima na razni vrijeme nešto probleme kome bude potrebno da neko pomaže. I zato Allah redom nama obavestio i savjetovao i kako treba da mi ponašamo i da radimo. I onda isto još jedna naredba se kaže vajut emuna ta'ama ala hubbehi miskinam wa yatimam wa asira. I hrane siromaha, siroče i zatvornika za njegovu ljubav. I jedan tumačenje u veze sa ovim je da oni koji vole Allah vode brigu u potrebama drugi. Oni ne samo misli za sebe, oni isto misli za svoje društvo. I taj društvo ostane jak gdje ako su bogati ljudi, oni pazi za siromašni ljudi. I da ne pusti da neko traži, nego da sami ispuni potrebe od siromaha. Onda taj društvo ostane jak i tamo ne bude kriminala i takvi stvari, lopovluk ne bude. Ali ovo kada je časni Kur'an govorio i ovi muslimani, oni hrane siromaha i siroče i zatvornika za njegovu ljubav. Oni su zbog Božje ljubav hranili svoje neprijatelje. I čak imamo nekoliko takvih primjera kada sledbenik od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su hranili nekome i sami su ostali gladni. Imamo jedan takva događaj kada jedan gost došao kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prije on pitao od svoje porodica, rekli su nemaju ništa za gost i onda poslao kod jedan ansarije i kada je on išao u svoje kuće sa gostom i pitao od žene, ona rekla mi nemamo hrana osim za svoje djece. Onda oni su pravili jedan plan i tako djece su gladni spavali i poslije oni su samo hranili taj gost i sutra dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je sinoć koliko lijepo si ti primio svoj gost, na nebu Allah se smio. I ako Bog nije obavijestio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možda mi ne bi imali ovakvi krasni primjera od sledbenik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. I onda časni Kur'an kaže da oni hrani zatvornika, a zatvornik koji su bili tada, koji su napadali muslimanima. Nije bio neka priča od daleko, nego oni koji su pokušali da ubijaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji su napadali da uništi islam. I Kur'an kaže da oni su hranili svoje neprijatelji. I nema neki drugi primjer. Ovdje je mimo toga. Oni sami su gladni, pa ipak hrane druge. Oni ne pokazuju škrtost
uz izgovor da je ono što daju također potrebno da se zadovoljavaju njihove potrebe. Oni nisu samo vidjeli svoje potrebe, nego oni su ispunili potrebe za drugi ljudi. Oni ovo čine radi dobrote i dobivaju Allahova zadovoljstva, a ne zbog dobivanja bilo kakvog priznanja od drugih. I čak kada su neki ljudi bili zahvalni, oni su rekli mi vama hranimo samo radi Allah. Nama ne treba da vi budete zahvalni. Zato svi običajni Mesija alejhi selam onda nama kaže, zato svi vi koji ste u vezi sa mnom morate zapamtiti da trebate pokazivati samilost za svakog. Treba da pokazivati samilost za svakoga bez obzira na njegovu religiju i budite dobri prema svima bez ikakve razlike, zato što je ovo učenje Kur'ana. Ovo, kao sam prije rekao, ovo ajet koja kaže i hrane siromaha, siroče i zatvornika za njegov ljubav. I ovo, oni su bili neprijatelji za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato mi kao muslimani, pogotovo na ovo mjesec Ramazan, više treba da pazimo svoje okolosti, više treba da pazimo svoje društvo. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu prenesi da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, onda dalje časni poslanik njegove riječi, on kaže, uzvišeni će Allah na sudnim danu reći, o sine Adamovo, bio sam bolestan, a ti me nisi obišao. Čovjek će reći, gospodaru, kako ću te obići? Ti si gospodar svih svjetova. Allah će reći, zar nisi poznao tog mog roba, on se razbolio, a ti ga nisi obišao, iako si znao da ćeš me kod njega naći ako ga obiđeš. Vidite koliko je Bog kaže, ako pazite za bolesnik ili za drugi ljudi, to isto kao da vi ste došli kod Boga. Onda dalje Bog će reći, o sine Adamovo, ja sam tražio da me nahraniš, a ti me nisi nahranio. Na ovo će sin Adamov, to znači čovjek, će reći, gospodaru, kako ću te nahraniti? Ti si gospodar svih svjetova. Allah dželešanohu će reći, zar se ne sjećaš kad ti ja taj i taj moj rob tražio da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio, iako si znao da ćeš to naći kod mene ako ga ne hraniš. O sine Adamov, tražio sam da me napoješ, a ti me nisi napojio. On će reći, gospodaru, kako ću te napojiti? Pa ti si gospodar svjetova. Na ovo će svemogući Allah reći, tražio ti je taj moj rob da ga napoješ, a ti ga nisi napojio. A da jesi, našao bi to kod mene. Allah, zato u jednom drugom hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako treba vama Boga, idete kod siromašni ljudi, tamo nađeće. To znači, onda kada bi čovjek išao kod njih, vidio njihova stanje i razmislio na svoje stanje, kako Allah njega obogatio ili Allah dao blagostanje, onda on bi pazio za siromašni ljudi. I ako bi pazili siromašni ljudi, zato što oni svi su Božje stvorenja. I onda to isto kao Bog kaže, kao da vi ste mene nahranili, kako se mene pazili. Zatim ima i sljedeći hadis. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kaže da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao,
sva stvorenija su Allahova porodica. Zato Allah od svih ljudi voli onoga ko se dobro odnosi prema njegovi porodici stvorenija i pazi na njihove potrebe. Vidite, ovdje je Islamija tlika, ovo krasna religija, da ne pravi nikakva razlika da kada pomažete treba samo da pomažete muslimanima, ne. Nego poslanik kaže sve ljudi su Allahova stvorenija. I onda treba da pazite za svima. Ima još jedan hadis u kojem Hazrat Ali radijallahu ta'ala anhu prenesi da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao svaki musliman ima 6 dužnosti prema drugom muslimanu. Svaki musliman ima 6 dužnosti prema drugom muslimanu. Kad ga sretne, treba reći Assalamu alaikum, ovo je naš pozdrav. Kad god sretnemo nekoga, onda to je prva prava je da treba da mi prenesimo Assalamu alaikum. Ovo je kao imamo dug ili dužnost prema drugim muslimanima. Kad kihne, on treba reći Jarhamukumullah. Ovo kada mi kihnemo, onda čovjek ko kihne, on treba da kaže Alhamdulillah, hvala Allah, a druga osoba ko čuje taj njegov glas, onda on je dužan da kaže Jarhamukumullah. Jarhamukumullah to znači da Allah ima milosti prema tebi. Ovo je drugi dužnost. I treći, kad je bolestan, on treba da ga posjeti. I ovo u naš džemat ponekad mi zajedno pravimo plan da nekoliko naši omladine ili neke naše lađna ili neki drugi, oni zajedno idu bolnica, nosi neki voće ili nekad svijeće nosi za ovi bolesnih ljudi i kada idemo onda nije to puno drago i kada čovjek bude bolestan on bude odvojen od ostalih ljudi, ponekad bude sam i ponekad bude takav bolest koji bude kao trajno i onda sam čovjek puno ima sikiracija. I ako bi mi išli i pitali i onda bi malo družili i onda je puno sva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovo je isto dužnost. I četvrti, kad ga drugi pozove u pomoći, on mu odgovara. Ako neko ima neki problem i njemu treba neki pomoć, onda druga brat treba da pomaže. I kad umre, on dođe na njegovu dženazu. Ovo dženaza kada neko preseli, onda drugi musliman, oni imaju dužnost da oni idu na dženaza. I onda šesti, i on za njih želi ono što želi za sebe, čak i u njegovom odsustvu mu želi dobro. Ako samo jedan uzimamo ovo zadnji, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i on za njih želi ono što želi za sebe. Ovo je ključ da mi pravimo dobro odnos međusobnom i da pravimo mir međusobnom. I ako mi želimo dobro za sebe, onda treba da isto želimo za svog brata. I ne smijemo da nešto imamo loše mišljenja za nekoga ili da planiramo protiv nekoga. Uvijek treba da jedan vjernik, musliman, treba da ima dobar namjera prema svog brata. I čak i poslanik kaže i čak i u njegovom odsustvu mu želi dobro. I kao prije smo jednom čitali, i isto ako bi mi željeli dobro, onda Allah će napraviti dobro za nas. Kao poslanik, ovo smo učili jedan hadis, kada bi mi molili za nekoga, onda Malik oni kažu također za njega i da Allah za njega tako napravi. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko voli da mu se poveća opskrba
i, i produži život, neka održava rodbinske veza. I svaki čovjek koji postoji na ovom svijetu, on voli da ima bolje i njegova opskrba bude veća. I svaki čovjek, rijetko je koje možda da ne voli, svaki čovjek voli da produži život. I imamo kao lijek, ako jedan čovjek želi da ima ovo dvije stvari, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže neka održava rodbinske veza. I sada svaki od nas treba da razmisli gdje mi stojimo. Da li hoću da produžim život ili ne? Da li želim da se povećava moja opskrba ili ne? Ako je odgovor jeste, onda ima ovi treći, da li imamo rodbinske veze sa svima, da li nismo lud sa nekim, da li ne svađamo sa nekim. Treba da čovjek ima navika da napravi, da više oprosti. Ako je neko pogrešio, mi treba da oprostimo, da bi dobili ovo dug život, da bi dobili ovo poveća opskrba. I to je ta stvar što je nama časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Ponekad neki ljudi kažu on je kriv i neću da premirim i to nije u redu. Zato što ako mi želimo da Allah nama oprosti, mi treba da oprostimo svoj brat. I to je ta stvar. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje kaže, prenosi se od Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Allahovu poslaniče, to je on pitao od poslaniče, o Allahov poslaniče, koji musliman je najbolji? I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj od čijeg jezika i ruke su mirni muslimani. Pitanje je koji musliman je najbolji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao taj musliman je najbolji koji posti cijeli mjesec Ramazan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao taj musliman je najbolji koji redovno ide u hadž. Ima neki ljudi koji su završili 10 hadža. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao taj musliman je najbolji koji plati redovno zekat. Nego kaže onaj od čijeg jezika i ruke su mirni muslimani. Zato što kada mi obožavamo Boga, to je odnos među Boga i među čovjeka. Ili kada mi pravimo nemir među Božje stvorenje, onda Allah kaže kod mene ovo vaš namazi, posti, hađi i ostali sve stvari nevalidan, ne vrijedi kod mene. Zato što vi ste svađali sa nekim, vi ste psujali sa nekim, vi ste onda sa rukom tukli nekom. I sada kada mi vidimo sada stanje naša braća muslimana u raznim državima, koliko je tužno stanje. I ovo svađa se počne prvo sa jezikom. I onda oni gaju neprijateljstvo u grudima i poslije toga bude svađe, poslije toga bude ratovi. I to je sada žalosno stanje. Ali mi kada smo već ušli u mjesec Ramazan i ako mi želimo da naši šetan bude povezani i ako želimo da naša vrata za nebetska, džennetska vrata bude otvorene za nas, ako želimo da vrata prema džahannam bude zatvoren za nas, onda treba da pravimo mir među ljudima. I ako neko ima svađao sa nekim, on treba da se pomiri tokom ovog mjeseca, da bi dobio Božje zadovoljstvo. I treba da čovjek kaže
da ja sam, kao časni Kur'an kaže, treba da vi samo prenesite salam i očistite svoje grudi i ne puno brinite za drugi, nego da brinite za sebe. Onda ponekad se dešava, brat svađa sa bratom, sestra svađa sa sestrom ili prijatelji, ili to se dešava. To je, tako je čovjek, tako je bića. Ali onda, da li treba da držimo taj, ako smo svađali sa nekim ili smo bili ljud sa nekim, da li treba da onda bude taj stanje trajno ili treba da smirimo sebe? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom muslimanom više od 3 noći. Sretno se, pa jedan od drugog okreće glavu, a bolje od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam. Ako ste svađali, sada je sljedeća faza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, dobro, svađali ste, ali sada treba da smirite međusobno. I rekao, nemoj da pustite sebe da prođe 3 noć ili 3 dan i da dalje vi ne pričate, nego smirite. I rekao, bolje od njih dvojice je onaj koji prvi nazove selam. I onda dalje kaže, momen prema momenu je poput građevine. Ovo ja čitam riječ od naš voljeni časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, momen prema momenu je poput građevine, jedan dio učvršćuje i jača drugi, a zatim je isprelo svoje prste. Ovako je onda on pokazao i rekao, vidite kako je ovo, i to treba da bude stanje među momen prema drugi momen. I ponekad ovo svađa bude zbog toga da čovjek sebe smatra bolji od drugih. Misli, ja više sam lijep, ili imam više znanje, ili više bogatstva, i zbog takvih stvari čovjek pravi svađa. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne omalovažavaj ništa od dobrih dijela, pa makar to bilo da sretneš svoga brata vedra lica. Ako ne možeš nešto da pomažeš, onda makar toliko da napraviš da sretneš sa vedrom licom. I to su neke stvari, ako bi mi osvojimo u krug svog porodica i onda u svoje društvo, onda naša puno snaga mi bi onda smirili. Onda bi koristili taj snaga za nešto bolje stvari. Da radili nešto pozitivno, nego samo da pravimo neredi, da bude svađa ili da bude takve stvari, nego treba da mi više vodimo račun u sebi. I problem je u tome, većina ljudi na ovo doba, oni više vodi račun za drugi. Kako neko radi, šta on gdje ide, kako je njegova dijela, nego Allah nama neće pitati za drugi ljudi, on će pitati za naš tijela. I zato treba da mi brinemo sebe i da očistimo sebe, i kada prođe ovo mjesec, onda postanemo kao neka nova osoba, bez ovih grijeha, bez grešaka. I Ramazan nama vodi da se nama očisti kao se pere odjeće, i onda sve parlavština izađe, i tako neka tokom ovog mjesec Ramazan da mi prođemo i onda da dobijemo Božje blagoslova. I za ovo, kao danas smo čitali par ajeta od Kurana i nekoliko hadis od naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koja se pokazuje i na koji nivo on želi da mi budemo.
I za ovo treba da trudimo, za ovo treba da smirimo naše duše, da ovo treba da mi volimo svi ljudi, kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svi su Božje stvoreni, neka Allah nama pomaže.